Ngiyabingelela. Ngiyangibongani wakaNkosi ozalwa uSayitsheni noMabitla Constance Mashureni wakwaBaloyi la e-Winterveld, kodwa ubaba waseMpumalanga eFeni. Ngivela phambi kwenu nje, ngivela ngendaba yokuthebula abantu. Angithandi nje ukuphikisana nawo wonke umuntu ngako konke, ngoba ekugcineni into esiyenzayo thina abantu esithi ukuhlakanipha, but kunento egcwele manje le yokuthwala. Ngisho ngathi sebayenze ngathi kuyinto e-right la balimaza khona abanye abantu, ngoba ekugcineni kunabantu abafayo kule nto. And so ngikhona namhlanje nje kuzokhuluma ngokuthwala nje njengenyanga, hhayi njengomthakathi, but ngizokhuza abathakathi ngoba ngibona ngathi ba-proud ngale nto ukuthi bangayithathisa yona le nto abathi ithatheni ayinabungozi, but iciniso lihlala li-100% ukuthi inengozi le nto. Ngizoganga nagengela ney'nyanga eziphilayo, abantu abaphila njengathi. Uzodala inkinga, ungalingi uthwalo, ungalingi uthebula umuntu. Uzozibangela inkinga ku-relative yonke, wazibangela inkinga kubantwana bakho bonke, kwaba sengathi wena uphethe ukukhanya but uphethe ubugebengu obokuthwala. Ungafuni ukuthwala, yekela ukuthwala. Ngizokukhuza for ukuthwala. And so mina nonke nithwele nisenkingeni manje. Ukuthwala ngiyakuterminate mina. Ney'nyanga zenu zonke ngingakhuluma nazo zonke nje, ngoba bathatha imali kuphela mara banitshela iqiniso ukuthi phambili kwenzakalani. Manje ngize la ngizonipha isitori sonke siphelele, ngizothatha like i-video each and every process ekhona, ngoba manje yenzeke kimi lento seyifika nasebantwaneni manje. Ngikhuluma ngendaba yokuthwala nje manje ngoba nginikelwe abaphansi kuNkulunkulu, ngoba ngiyanizwa niyakhuluma ngendaba yedlozi noNkulunkulu, but idlozi noNkulunkulu angeke silinganise umnikazi womhlaba, umnikazi womuzi, umnikazi wethu, umuntu osiphethe nezinye izinto. UNkulunkulu akahlakaniswa nabanye abantu. And so into ekhona manje nginikelwe mina kuNkulunkulu ukuthi ithemba lalaba abalele likimi. Angeke ngivukile ngiye emathuneni ngizocela like inhlanhla emathuneni, kodwa ngiye emathuneni njengesikhumbuzo nokuchaza ukuthi size lapho ku-process yothando ne-gift uNkulunkulu asiphe yona, that wisdom. Hhayi ukucela inhlanhla emathuneni. Emathuneni umuntu uma ashonile ushonile, akasana i-wisdom, akasabhilongi la emhlabeni, akasanaso isabelo at all. And so into ekhona emathuneni ukuthi ningalingi endleleni emathuneni. Ithuna akusi igugu ney'nyanga lezi eniya nazo emathuneni. You are wasting your money uma nibhadela iy'nyanga, ngoba ithuna sibeka ngokomfundisi, ngokomthandazo, ucala umfundisi. And so nina njengomindeni ukuthi niya kayingaki emathuneni, niya nobubani ezenu, ningathi niyofuna inhlanhla kwabantu abalele. Ungalu nomuntu aphile bese kusasa ukuthi ufuna inhlanhla kuye, ayenzeki lento. And so ngizotshela wonke umuntu ongumthakathi, angikhulumi ngenyanga, inyanga ayenzi lento le, inyanga umuntu olaphayo. Ngisho ngizokhuluma ngalabo abagcoka le ndwangu, abazenza iy'nyanga abathi bane-calling. Ngifuna ukwazi ukuthi une-calling okubizwe ubani, umuntu okubizile ukuphe umthetho athini, utheni? Why uthi une-calling and ubiziwe? Ngoba nonke abantu nithwasile, mara into eniyithwasile anazi ukuthi nithwaseleni. Into abanithrenwe ngemithi and nilimaza thina manje egcineni. Kodwa ngicela ukunona manje ningayenzi iclaim, thathani le nto
kuwo wonke ama-social media platform akhona ngendlela enikhuluma ngakhona nithi ayinabungozi, inobungozi lento. And so ngizoyenza example manje ngoba senigangile nagangela nala ekhaya kaNkosi manje. Thina siboNkosi, siboDlamini, siboHlubi, siboSamgeli, siboDluladledle. Ayidlalelwe izinto ezifana nalezi. Sibomoya, simagedla thina, sithwasanga, sithwasiswa imvelo, asibhadelanga imali ukuthi thina sihlahluba abantu. Futhi abantu bazi kithi ukuthi bazobhadela imali, asifuni imali yomuntu thina. And so manje uma senizogala nisifuna ukuthi thina sibobani kwenzakalani ngathi, and manje isikhathi ukuthi nizosithola ukuthi kwenzakalani. Yabona indaba yokuthwebula uma nidlalele phezu kwami ukuthi nangithebula, uma nidlalela phezu kwengane zami ukuthi nasithebula, and so mina nginisejele, angithi nithi ubuthakathi abungene ekhotho. Manje mina-ke angisuloyo, angithwasanga mina, thwasisa uNkulunkulu straight. And so manje yonke into ekhona ekhipha i-death certificate iyongena ekhotho. Naku manje bonke abathebule leli khaya leli abadlalele kulo bangithatha ngendlela abangithatha ngakhona, bangaboni uthando neciniso. Bonke ababulale oSabelo nalaba abazama ukungibulala, nginiseminyakeni manje. Angithi nina nithi akungene ekhotho. Manje mina ngileyo nyanga-ke ngiyalapha, angisumthakathi ngiyelapha. And so nginipha iminyaka niyaku-life sentence le. Nongipha iqiniso. Ngelanga lokuqala uma ngithejula bengisekhaya kobomama. Bomama boko-9 zakaMashi 2020. La ngithejula khona. And so angithejula into ekhona mina bengilele ngoma 4:30 ekuseni. And so umama wabantwana angivusa ukuthi kunomuntu okhona endlini efasitereni. And ngithe ngibheka umuntu lo ngimbonile yebo, but ifasitera already kade alivulile, but ingqondo zakhe angazi ukuthi ukungigwaza ngomese noma ukungidubula ngaphakathi ngoba ukhiphe just iglass lelo elikhona ukuthi afake isandla. And so mina ngithe ngivuka ngibone kumuntu ukuthi ngakwazi ukumbamba ngizile, but angimbamba ngashaya iglazi ukuncamula kwami la. Uma ngizostishiwa kuya ku-operation bangithumela eHarankuwa from eMaBB. Into engiyibonile umuntu ngithe ngimbamba akhula wese, but angilayite ilight akunamuntu endlini. But mina already igazi beligcwele, imisipha beyigamukile, ngispraya like igazi ebusweni naphansi bogcwele like igazi. Into engiyibonile ngibone nje umnyango wezulu omnyama, ngabona la kumkhulu ozala ubaba emnyango, ukubuya kwakhe emnyango ukuthi angifuneki lapha. Indlela yami sengakabi mhlophe, sengakabi enough healthy enough ukuthi ngalibona izulu noma ngingafa manje. Still ngizoba la umndeni wonke ukhona ebumnyameni, angikho ekukhanyeni. And so i-chance engiphiwe nokuthi ngenze iqiniso ukukhanya. Ngabuswa, uma ngibuswa wavela la ngikhona, la ngilimelele khona kobomama. Into engimangazayo uma ngilimala, umama mkade in charge. And so umuntu wokugcina ngambona, ngabona umama masolo kashaya inyawo laphansi, ashaya nomuno akhawunta abheke phezulu. But ngizibuza ukuthi kanjani umama ongizalayo. And so kunguye umuntu wokugcina engimbonayo ukuthi nguye ongilindela ekuthi ngife. Kodwa umama uthe uma ngimbuza yathi ngizamile bonke abantwana bami ngoba unabantwana abayi-8, but kule 8 sisele siyi-3, sele mina kusele uNhlanhla kusele uMusa, kushone 5 umama ungitshela ukuthi babulawe uye. Babulawe uye kanjani? Athi mina yimi enginenkani kuphela ngabantwana bakhe bafika ku-26 years, 26 years abajampi ku-27 years ukuya phambili. And lento 26 years istopha kimi, but athi ngizenza ibhoso ngoba ekugcineni uzongihlanyisa. Azange ngayibhekisisa ngoba kade angasumuntu onormal, kade asoka hlangahlangene.
Kuthe uma bazama ukuthi bangithebule, ngiyacabanga ukuthi izulu bese ngilibonile nokufa bese ngikubonile, kodwa kwala nje idlozi. Umkhulu ozala ubaba wuye umuntu owafika kimi live. Angikhulumi ngale dlozi engilithelela isinevi njengoba nenza-ke. Mina ngikhuluma ngedlozi engikhuluma nayo, idlozi engilazithashilayo, idlozi elingibambayo, idlozi elingihambisayo. Angikhulumi ngale nto niyikhuluma nithela isinevi bese nithi nikhulume namadlozi, kodwa ngikhuluma nomuntu live. Ngikhulume sixoxe, ngazi inkinga, ngazi nami ukuthi kwenzakalani. Ngikhuluma ngomgwazeni la magetshegeje, ubaba ozala usayitsheni umusa kamagetshegeje. Oh, lo ozala mina wangipha igama ukuthi nguScroofu, ngathi umuzi wakhe uzophela wonke, kodwa yimi engizowumisa. Bengingazi ukuthi ukunikelela kule nkinga efana nale. Nina nithi uma ninikelwe idlozi nithi siphiwe, asisiphiwe lento isicalekiso, ngoba into ekhona kodwa kumele ngikhiphe iqiniso kuphela ukuthi ngisebenzela abaphilayo nabafileyo. And so akusinto ukuthi ejabulisayo, inyembezi, ayikho injabulo la. And wonke umuntu owaziyo ophila ngedlozi uyazi ukuthi umzuzu loyo uma ubona iy'manga esijabulisa wena, kodwa ngaso sonke isikhathi uhlale usenyembezini. Awazi ukuthi why ukulo msebenzi, kumele wenzeni, kumele uthini, ubhayindiwe, akumelanga uzilwele, kumele nje abantu bakwenze, kodwa wena kumele ugcine oku-right. And so idlozi lisinikele kuNkulunkulu, uNkulunkulu libize idlozi ukuthi ubani-ke umuntu ongakwazi ukunisebenzela. And so into ekhona kwabomama nakwabobaba ba-appointe mina, kunokuthi uma nizalwa niyi-3 noma niyi-5 noma niyi-8 baka-appointe from your family esisini sakamamakho, kunokuthi baka-appointe kubabakho, kunokuthi baka-appointe from kobubaba nakobomama. Ayifanani, iy'phiwo esiphiwe zona. And so iqiniso idlozi elibonile ukuthi phakathi kobomama nakobaba kabalweni nakaNkosi. And so ithemba labo likimi, bangakwazi ukungipha ibusiso ngasharelela abanye, ungakwazi ukuthi ngithwase kukhululela abanye, kodwa ebunyangeni asinakuthi kungaba nabantu abayi-5 abacommunicate nedlozi. Uma kunabantu abayi-2 or 3 or 4 or 5, kunenkinga ekhona ukuthi kuney'nkambiso zethu esizenza zenyama, kodwa isibusiso si-1. Umuntu uphiwe isikhiye si-1. Uma mina ngisebenzisa right, wonke umuntu uyokhululeka. Uma ngisebenzisa wrong, ngithwele noma mina ngibheke ukuthi ama-benefit ami, wonke umuntu uzohlonipheka, angeke akwazi ukuhlonipheka kahle. And then wonke umuntu uzokwazi ukuthi uhambo lolu esukulo lunenkinga ngaphakathi, ngoba kunezinto ezinye engeke zivuleke kibo, kodwa uma ngenza right yonke into izovuleka. Manje ngila ngizokhuluma ngendaba yokuthwala. Ukuthwala asithebula abantu bomakhelwane, asithebula abantu esonta nabo, laba bazekugcineni. Inkinga yami yokuthwala, angifuni ukukhuluma amanga, ngizongixolela bo-anti bami kaNkosi. Nina ekhaya kaNkosi naganga, ngiyazi abazali bami ukuthi kwenzakaleni ngobaba umntana ozalwa unagama. Mina ngokwenu isisu sakamameni nisicalekisile bo-anti bami. Ngoba umama kaBaloyi kaMphahlela ngisho khona la eWinterfeld la Pitori, ngiyazi ukuthi nina into eniyibanga nabazali bami yini. Namhlanje ngiyizondo nje ngoba lento nayicala nikuyenza ngisesiswisini sakamamami. Namhlanje ngikhulile ngiyindoda, so ngizibonela mina ngokwami, ngoba lento into ebhekane nabazali bami ayibhekananga nami. And so ngifuna ukwazi mina manje ukuthi kungani nina nibantwana bomuntu nibulalana. And into eningifundise yona ukuthi kuyisiqalekiso ukuba nabantwana abaningi. Yabezwa abantu bathi bathatha ithimba benzani, but ukuzala abantwana abaningi uzala ababulali, uzala abathakathi, uzala abafundisi. Akusisibusiso ukuba nabantwana abaningi, isiqalekiso. Abantwana bakho bokuvimbela ukuthi ubone izulu. Once ungaba nabantwana more than 5, into manje eningifundise yona, ngoba namhlanje izitho engilwa nazo
akusizitha lezi esisukile yini. Ngilwa izimpi zabazali bami engingazazi, bangishiye ezandleni zenu ngoba ningumndeni. And so mina ngithi ngibheke ukuthi ninginakekele, nina niphikisana naloko beniphikisana nabazali bami ngawo, ngoba nithi abantu abasebenza kanzima banenhlanhla. But umuntu usebenza kanzima animbongisi, nithi unenhlanhla. Waningathi usebenze kanzima walalela waba nomthetho, kodwa niyibeka shortly ukuthi kunenhlanhla. Akusinhlanhla ukusebenza kanzima. Why sinezinto ezinhle nisibutshela ukuthi nisebenze kanzima? Sisebenze kanzima kanjani la nina nithi thina sinenhlanhla? Ningayiboni ukuthi sisebenza kanzima. Waningayichaze right ukuthi nisebenza kanzima ukuze niphumelele. Ningayibeki njengenhlanhla. Ngifuna usichazele la usuthwetshuliwe. Yiziphi izinto ezazenzeka kule process yokuthwetshulwa ezazenzeka kuwe? 1, kwamanje mamkhulu wami la kuzalwa khona umama, i-aim yomuntu enizalwa nayo obuye esiswini la ubuya khona wamshiyela khona oConstance uMashireni uMabidleng, nenze umbango ngendlela imbanga khona from ekuzalweni kwami emshadweni wakhe umadibana nabo bami nangabona okuhle nabonga ukuthi into emele ize kini, kodwa yena kwaba ukuthi uthando lwakhe anithandayo. Kwamanje umama nikwazile ukuthi like nimlimaze, naphinde futhi ukuzwisa umama ubuhlungu ukuthi umama kumele ahambe nami kumele ngihambe ngonyaka omuyi-1. Phinde ukuhambe futhi nezizukulu zakhe, ngoba ukuhamba kwami bengihamba noSiphamandla, ngihamba futhi noSabelo, yena lo manje senimthebulile. Kodwa uma ngi-check-a mamkhulu Yvonne, uwe bothebula umama, uwe thebule mina, uthe uthebula mina wathiwa ukuthi mina ngisumntana sekini, mina ngizalwa kaNkosi. And so baNkosi bathatha i-decision ukuthi bakhulume nakaNkosi. The day wena ngithebulile ukwazile ukubona ukufa. And so mina ngasinda khona lapho ngoba benginganacala, bengingazi mina. Into engiyaziyo ngazi ungiseswa kamamami, ungumuntu osupport umamami, kodwa ekugcineni wena ubangisa umamami. Ukufa kwakho ukulwa nomamami. And so anginacala lapho. Bengingafuni isidumbu, wena umuntu okucala ukufa kulo hambo lo. Ukuthi wena ufeleni nabantwana bakhe into abayilwelayo balwela wona lo. Kungani mina uma ngene ranku abangikhomba wena ukuthi wengizise lakhe esibhedlela manje? Kungani uma ngene ranku wena ngithola ukuthi usebenzisana nomuntu engilala naye engenza abantwana nabo ukuze lakho wena ukwazi ukumthebula, ukwazi ukusebenzisa inhlanhla le gazi umama alitholile? Namhlanje ukuthebula kwakho awukho emhlabeni, mina ngikhona lakhe emhlabeni. Ngendaba ukuthi wena uzame ukuzwisa umama ubuhlungu ukuthi ulimaze umama 2022 nge-April nge-28 uphinde ulimaze mina ngi-9 zaka October. Nangithebula but mina uma ngifika lapha ekhaya ngithole kunabantu esibangcwabile, and ngathola ukuthi uma ngikhombisa amathuna bathi mina ngifanga like emathuneni nangi, kodwa ngiye ekhaya lakho ngoba ekhaya ngiyeke ekhaya lakaJefino noNhlanhla. Ngaya kumakhelwane wami uKhibethi, ngaphinda ngaya kuMampumi lo zibiza ngoMamzwalane, ngathola i-assistance yakhe kungokati. Ngaphinda futhi ngabona ukuthi athi ngumfundisi yena ngokwayo, but ngithola umfundisi bakhe ukuthi usebenza la ngobunyanga, asumfundisi one-calling. And so ngingibizelela kumkhokha ngoba umuthi wabo makhelwane angeke ungene kimi uma nginganamoto obuye ekhaya. Ibhethri nebhethri lisuka la ke-factory linomlilo omncane ukuthi u-charge ukuthi imoto ikwazi ukusebenza. And so ibhethri liphuma ekhaya linganamlilo, that means it's fucked up. Mina ngicala ukulimala from ekhaya nangifakele inkinga zomakhelwane. Namhlanje ngilahlekelwe uSabelo ngendaba yabantu basekhaya, and abantu basekhaya ngiyabangenze nesi ngaphandle komuntu engilala naye ngizalela abantwana ophethe igazi lami engimtshela ukuthi like nginesifiso naye ngimcocela yonke into. Namhlanje anginamntwana ngendaba yomuntu engithandana naye. Kungani manje bomalume sonke la ekhaya phethe ama-death certificate abo sibile khona emngcwabeni, mara mina ngithe ngifika lapho ngithola bomalume bakhona basebenza. Kungani malume Dixon asebenza?
Kungani like ngizama voice, kungani umama ngimthola sebenza, kungani wena mamkhulu ongilimazile ngithola bakuthebulile wena ngokwakho, wena obangise mina nomama nobaba, mara ngikuthole bakuthebulile and mina ngikwazile ukufika khona lapho nikhona ngokomoya, ngikwazi ukubuya futhi emhlabeni ngiphila ngokwenyama. Kungani mamkhulu ulaka okungaka olwani sithebulana? Mina ngicela ukwazi from ku-anti omdalo, u-anti Elina, umama kaSiphiwe, no-anti ohleziphi uLina, ukuthi kungani thina sikhule kanzima sazi ukuthi ubaba ushonile, ubaba ukwazi uhlulekile kusisa ey'nkolweni ngendlela kade ahlele ngakhona. And then nazi ukuthi ubaba akashonanga, ubaba uyaphila ngoba ubaba uyaphila. Kodwa mina uma usebenzela bona, usho ukuthi usebenzela ubaba usebenzela bona ngendaba yomsamo. Ekhaya babangisana ngendaba yomsamo. Ubaba bokumfana wokucala othanda ubabakhe, and so laba bamantombazane bahlule umendo. Uma bahlule umendo ababuya ekhaya siyababuya ngokucontrol ukuthi badinga ukuphahlela abantu emsamo. Umuntu wesifazane akanawo umsamo, umuntu wesifazane akusumfundisi. Umuntu wesifazane akatheli isinefi emsamo. Uthela isinefi njani emsamo ulokuthi unamalanga? Uba kanjani emsamo? Uthunywe ngubani? Ngoba yena umuntu wesifazane ubuya la embambini zomuntu wesilisa, and so ubani the guidance yakhe yena amtshela ukuthi unemvumo ukuya emsamo, ngoba kwamanje ukufika umuzi wakhe ahluleke umuzi abuye ekhaya uba inkinga. Lo muntu ohlule umuzi akasabelong ekhaya, and so ingakho sinenkinga manje yokuthebuliwa ingenxa yokuba abantu besifazane babulala abantu besilisa from kubaba bethu, bo-anti bethu balwela izinto zamadoda abo, baceda futhi balwela izinto zabobhuti babo, baceda balwela izinto zabobaba babo. And so ingakho sine-corruption namhlanje yomsamo. Abantu besifazane abanayo imvumo yokuthwasisa, abanayo imvumo yomsamo, abanayo imvumo yokuba the management yekhaya. Umama akaphathe ekhaya. Umntwana wokuqala ukuphatha ekhaya is a firstborn umfana. Umama athunyanga, umama uze emhlabeni ese-entertainment ozo-entertaina indoda. Akaphwanga the mandate, akaphwanga the direction. I-head of the house umuntu wesilisa omdale njengoNkulunkulu, ambusise ukuthi uNkulunkulu aze azogada ensimini yakhe emhlabeni awenze wonke, insimi edini yonke into ayinakelele. And so umama noma bangathini, noma bangabasenela whatever right, mara ezulwini zonke izinto zivaliwe, akanamsamo, akasumfundisi. Bonke abantu besilisa uma bona balida umuntu wesifazane, nazi ukuthi loyo muntu loyo uyi-gay. You need to be a man. Kumele ubheke umthetho wakababa wakho straight, ikhaya, isibongo. Ungathatha ungalidwa umfazi wakwaSikhosana ungakwankosi. Ungakwankosi umthetho osebenzayo wakababa wakankosi, umthetho osebenzayo umlingwane wami, umthetho wakagogo wakho. Owesifazane ukavena umuntu ugogo wakhe, mina njengosilisa kavena mkhulu wami wakankosi. And so ayikho lento ukuthi kunamadlozi, into ekhona sinedlozi asinamadlozi. Kukhona la uveza khona ukuthi nawe wakwabona nobaba bakwamakhelwane ekuthwetshulweni into efana naleyo? Ya, ngoba mina ngithe bakuthebula ngicale before labantu bakuthebula, before the accident date, doesn't matter ukuthi bazokudubula, bazokwazi uzobe kukha accident or bazokudliza, mara before kwenzakala that scene labantu basuke bakuthebule 3 months or a year before. Inqondo yakho before ongabheka abantu abaningi bangakhuluma bona ngokwabo, uma bakuthebula labantu laba kunempawu. Uma unamandla, uma ukhuleka unamandla, or wena uthunywe ukuthi ukhuleke ungakhuleki, kodwa kunempawu ozozenza emndenini ukuthi ubaphe imali, ubatshele ukuthi wena uyahamba inini, ngoba lento isuke yenzakale before the accident date. But into engikutshela yona i-1, akekho umuntu osuka from 0 to 69 years ofayo. Umuntu akafi,
ngale minyaka 70 71 kuya phezulu uyithuna lapho siyangcwaba. But ungalingi ongcwaba umuntu from 69 until 0 years. Lo ungamncwabi ungalingi ungamise esihogeni uma umthanda, uma kungubhuti wakho, uma umamakho, uma uyini. Once ashona ngana 70 years thatha ichance ungamncwabi. Into mina ngikunceda nga ungalinge ungcwabe umuntu ongayenzi 70 years akekho emathuneni. And so uma wena udinga ukubuza thina sibuya lapho asiyazi, angikhulumi ngento engekho, khuluma ngento ekhona. I was there, akunamathuna la, awekho total. Ungalinge ungcwabe umuntu ongalingananga nge-70 years, umuntu from 69 years ungamncwabi, phuma ta. Lo muntu lo akusidlozi, amadlozi lo muntu. And angeke futhi uyenze umuntu abambulela idlozi. Umuntu ufuna ukuphila, lo muntu ufuna ukuzibona nani, lo muntu unezinto afuna ukuzenza emndenini angakazenzi. And angeke nemenze umuntu omuhle angakafisi izifiso zakhe. Umuntu ongamezi intele mupheni ukuthi izifiso zakhe azenze, and then how uzokwazi ukunithemba ukuthi nizomenza umuntu ele mara angabenzi next emhlabeni. Kodwa nimenza idlozi, nithi nidlozi elihle, thatha ichance. Akekho lapho emathuneni lapha nendunduma kuphela, kunabantu lapha yana. Abantu basezindlini. Demo abantu bathi bona baletha the condolences. Abantu baphuma ngetswayi butwana. Abantu baphuma ngebhakede. Umuntu uletha amakuku swathi uzontiduza. Ibhakede lela liphuma libuyele emzini wakhe wena uhambile usemzini wakhe. Ungalengi, shisani labantu. If nifuna impi nabathanda nabalwele, shisani labantu. Acceptang ukuthi ufila angakayenzi 70 years mushiseni. Ningasapota amamoshara, ningathenga amabhosi, sapotana amamoshara abashisayo. Shisani labantu. And esibona ukuthi ababulali laba abathebula ikhaya, they will survive now. Mina 100%. And uma lento le ngenzeka nimshisa umuntu, and then umuntu ombulele ingenzekala into le ngimtshela ukuthi umsala emuva or yena uzosikhuluma ukuthi wenzakaleni. And so irresponsibility, ngithatha irresponsibility kulento mara mina into engitshela yona, shisani labantu, ngangcwabi labantu. Yiloko mina ngichazayo. Umuntu mashisiwe bhuti wami uphila life uyidlozi elihle elipowerful. Uma ngikuzonda uphila ngikuzonda kancane. Uma ngadecide ukubulala lento ngihlupha ngayo uphila lencane, mara le ngikuthumela kuyo ukuthi ngikubulale angeke ngisakhona. More powerful lapho. Isizathu sami sento ngitshela ngaso ukuthi ngilwelana nawe uphila uzosithemba. But uma usowufile wena uzozibonela wena ngokwakho ukuthi ngikutshela iqiniso noma ma mhlambe ngikubulalela because of the talent oyiyo mina nginganayo. Ukwaveza ukuthi izulu lisazoqhubeka lini? Izulu loqhubeka nje ngithe mina ku live section yethu uma like ukhumbula ku national TV ngithe abathathele uIgma ichance. Doesn't matter the politician. uIgma isithunya sakhe singenye indlela esirofu. As it is like I think ukuthi uIgma like ngendlela isithunya thina sisithumela ngakhona sisithumela rough than yena, but sizoyichaza ngendlela yena simthumela ngakhona uIgma ne. uIgma uyinkinga la izweni, abamthatha kancane Diamond. Ayithi uIgma akathi abantu mabadelela uNkulunkulu, athi abantu mabahloniphe uJesu. uIgma akhuluma ngoNkulunkulu, ukhuluma ngoJesu indodana, akhuluma ngomnikazi womhlaba, ukhuluma ngendodana ne. And so abathathele uIgma ichance. Doesn't matter ukuthi ubillionaire noma upowerful noma upresident noma yini, thathela Diamond ichance ngendlela khona kushona abantu abengekho manje. Mara endlini wena bongayazi lento endlini mara bayazi. And then but wena boyazi lento ngoba sala sakhuluma ku life ukuthi mabathathele uIgma ichance and babona into ezoyenzakala. And so mina umsebenzi ngisho ukuthi ubithini thina esabantu abadala ne. Umuntu omncane semstrafa kakhulu, umntana bambulala ne 6 years.
6 years umntanami. I know ukuthi umntanami manje ungaphakathi kwejele ne le 64 years uthathi 70 years azokwazi ukubona ukufa kwakhe iqiniso. Umntanami uyokhula angakhuliswa yimi, akhula umkhovu bayawenza umkhovu for 69 years. The more bathebula umntanami mncane, the more they get the opportunity. The more bathebula umuntu amdala ana 69 years ayoyenza 70 years next year, lo muntu loyo uba i-shortcut ngoba immediately athi 70 years umuntu uqala ukuba idlozi, umoya wakhe uyavumela ukuthi agwetshwe noma abuye. Is either uzobuya emhlabeni to ratify bakuthwase, so izukulu zakho zikwazi ukuthi kahle kahle iqiniso lala ekhaya, yebo sinemali si-rich mara asiyitholi ngendlela e-wrong, siyithola ngendlela e-right. Yini into ekumele siyenze? Ukuthwasa abantu abenze wrong, abantu abenze right. Like my father, mina proud ngoba babami ayikho into angikaze ngimuzalo noma mama, and ngikhuliswe umamncane, ngikhuliswe kungahlatshwayo mina. Umama wami la kwala Pitori Constance, angikhulisanga lo, ngikhuliswe umamami. Ubabami into ayithishile kithi uthando neqiniso nesonto, usinikele kuNkulunkulu babami. That's why ahambe early. That's why uma ngikhula ngibuzisa uNkulunkulu ukuthi wangiphanisha athi ubabakho kade akuphi uthando enough, and so bengingekwazi ukuba nemvumo kuwe uma wena unomuntu odepende kuye. Bengifuna ubone ukuthi umkhulu wakho nokhokho wakho nobabakho nabakhuleka mina. Uma bathi baba wethu wasemazulu bakhuluma ngami, ngibizwe ukhokho wakho, ngabizwa umkhulu wakho, ngabizwa babakho. Namhlanje ngibizwa uwe, ngibizela for abantwana bakho, and so ngimi wokuqala nokugcina kubo bonke. Nabantwana bakho bazohlangana bathi idlozi this and that, mara ekugcineni mina nguNkulunkulu abazombiza kuqala nasekugcineni. Ngicela ile mina i-one ne izwi likaNkulunkulu liyaswenga bhuti wami, aba-understand le nto le, alizanga for wonke umuntu izwi likaNkulunkulu. And so laba abalalela izwi likaNkulunkulu abalifosti, lona lazizwela indlebe azinazivalo. Kodwa umfundisi nomfundisi nomuntu nomuntu ingilozi nengilozi ethunyelwa uNkulunkulu ubathumele for abantu babo ne. Ngicela ukuthi abantu bangayenzi lento abayenzile ukuthi babheke umzimba womuntu bese bamjaja bathi oh is a brother, like manje the way ngisho ngakhona ya brother Igma. Yabo noma ngaye no brother Igma satifara la, but into mina ngisho ebantwini bangamjaji ngokwenyama o Igma, bangamjaji ngendlela bambheka ngakhona, mabalalele the truth akhuluma ngakuthi ibuyaphi, yabo. Ngoba angeke mina ubrother Igma akakhuluma ngoNkulunkulu ngokuxela, ukhuluma ngoJesu, indodana nomnikazi womhlaba. uJesu noNkulunkulu abafani, but ubrother Igma mabamyeke ngendlela ubrother Igma uthi uyahlanya akahlanyi wenzani. Igama laka Jesu mabanga contest nalo ngoba wonke umuntu ulinda uJesu ukuthi abuye. uJesu uyayonyoba ukubuya kwakhe, yovela uJesu, and ngendlela engivela ngakhona le ndoda le ayithatha ichance uma ithi uJesu Jesu Jesu Jesu, yena uyayazi uma izinto wrong, uye wazi ukuthi izinto wrong, ubhekana noJesu. And then lo yena athi yena akuthunyanga uJesu makalima uIgma. Ngokuqala empilweni yethu imvula inomhlaba eSouth Africa yonke, azange nayicheck. Hambani ubheka dede, hambani ubheka nibheka ukuthi ubulala abantu abengaki. Ngithi siya ku-7 days, angeke nalalalela ku-7 days, siya ku-14 days kuyofa abantu. No, ivoice yami ngilimele kakhulu mina after the presence, ngidla ama-presence amaningi indaba le ekhona nje yoku ngine-problem yokubona izinto zikude, impenyo izilwayo sezami ezabazali bami, and so
abantu bazamile ukungihlanyisa. Ngiyiphushile i-dustbin bhuti wami mina. Ngitopile ukudla emadlangini, ngidlile emadlangini ukudla. Phusha i-dustbin ngihlanye. Mina ngivukile la ekufeni. La ngibona khona abantu bonke abafile. Fike emathuneni, emathuna abekho. Abantu baprepareile ku-Facebook ngikhona bangibhalile rest in peace, angisaphili. Ngisipoko nje mangikhuluma so. And so into like ekhona eyenzakalayo asisifundiseni thina ngokwethu. Abafundisi bonke abakhona ne bonke uma bathi bane calling mabachaze ukuthi babuze uba. And second thing ukuthi lo muntu ababizile athini kubo, ngoba abafundisi bashumayele into enye engekho, ngoba lo nkulunkulu lo mina manje angithi ngiyamkhuleka lapha yana ngendlela la ngicake ngakhona. Akusulo mkhulunkulu abamkhulumayo, akusuye lo. Mina lo ngikhuluma ngaye khuluma ngonkulunkulu onejealous, ongathatha ushit. uNkulunkulu athatha ushit and ayisikho isono sakaNkulunkulu osithatha ngesori. La utona uzenza demani into wrong wena umtshela ukuthi sorry and uNkulunkulu ayithatha isono sakhe sisebenzela uNkulunkulu. uNkulunkulu noJesu akusinto eyi-one. uJesu unothando, uNkulunkulu is cruel, uNkulunkulu unokhwele, uNkulunkulu unejealous, uNkulunkulu afuna ukuhlanganiswa nabanye abantu. But uJesu recruit abantu ukuthi bangawubona umbuso wezulu uma bangaba abantu basiphatha kahle bahamba ukufanele. Mara siyahluleka ukuhamba njengoJesu. Mara sikhuluma ngami, mina ngikhuluma, mina angikhuleka uNkulunkulu via uJesu. Ngikhuleka uNkulunkulu directly. Ngikhuluma noNkulunkulu, umkhuleko wami awuthathi 2 days, awuthathi 1 day. uNkulunkulu ngiphendula manje emkhulekweni noma ngikhuleka. Mara lo nkulunkulu emkhulekayo unekhwele, unejealous. Akahlangahlanganisiwe nabanye bonkulunkulu. Akusulo abashumayela ngayo. Laba bafundisi batya ngathi uJesu indodana kaDavid. Abantu bamfuna endleleni errong, ingakho bathi umthandazo ayipheka ayenze. uJesu akusindodana kaDavid. uJesu indodana kaJoseph. La abantu bamkhuleka bathi uJesu indodana kaDavid. Umkhuleka endaweni errong, ingakho bathi uNkulunkulu akaphenduli. Mara uJesu eqiniso ulodala uNkulunkulu abambisa uJoseph ibhantshi yokuthi ngumntana kangamenzanga. Uloyo abangabiza uJesu indodana kaJoseph, abantu bazobona ukuthi umoya lo uNkulunkulu. Abantu bafuna uNkulunkulu, bamfuna intabe, bamfuna amanzi, bamfuna ezindlini, mara umoya lo usuphefumulayo uwe kuphela kumele usuncenge lo ukuthi usivusile namhlanje aphila. Lo moya lo ukuthi sibonane. Yonke into yakhe siyenza i-free. uNkulunkulu loyo. Once wena ubhadele ukuthi ukhulume nomuntu yazi ukuthi akusuNkulunkulu. And so uJesu lo bakhuluma ngaye wakaDavid, hayi mina ngimazi, mara abantu abakhuleka lo nkulunkulu engimphefumulayo sibona ukuthi izinto angezenzakala na. Sibona.